everyone! Welcome back to our YouTube channel. And for today's video, mag-food trip daw may sa akong mga friends, guys. And nami friend nga buntis, which is siguro na nga, guro ni siya. Kaya ginaan siya magkaon daw may spaghetti, kamuti, nga iso daw niya ginamos, din saging, o sliced bread and burger. Wala no? Pero kuha na guys, chip and try ani. So, matumig pinamungahan then magpalit ko. Nya na po akong isa ka friend dito nang palit na sa siya or magpalit pa ko siya. So, kita-kita lang ta guys unya kung naa nami or mag-abot nami. So, let's keep on watching. Moments later. So, hello guys, namin may balay sa akong amiga. Nabot nami. Ano rin nahitabo? Nakakaon ng buntis. Ang buntis guys, nagyaw-yaw. Sao na ni? O, dara o. Sao na ni ay? Guys, magkuan mi guys, mag-spaghetti, then maglutog kamuti. And wala mi saging guys, sorry. Sabi? Ha? Og soft drinks, og sliced bread. Maura na mo guys. Nasa surprise sa tawa. Mali ma. Wala pa, magpalit mi later. Later. Ma. Burger. Dara guys, amo na mga friend na kuan, buntis. Asa, dara. Ikaw matubang. Tanaw sad oy. Ma. Kanila ma. Jamming on the beat. Fools like them, they suss me out and then they ghost. Girls like me, I like a magnet to a knife. Can like a lighter from the ocean. Much later. Madara ay nga ginamos. Ganahan guro na yung anak mo ginamos. Tabang. Kaan mo na ginamos guys oh. I-partner daw na niya koan kamuti. Dili saging niya ha, kamuti po niyan trip. Update naman later. 1 hour later. So hello guys, manaming loto. Dara mong kan. Dara dayo mong food trip guys. Kamuti, sliced bread, spaghetti, dayon, soft drinks. Pero di na mawala ang ginamos guys. Requested by buntis. So, by the way guys, di na mo ipakita nga magkaon mi ha kay kanang magchika-chika mi guys and bawal ipakita sa video syempre. So, lito na sa namamong time ron kay tagsarayo kita. So, Marta guys. And please, don't forget to like, share, and subscribe. Marta guys. So, thank you.